reba hindugire ne kushyibaho Kakoba Institute Rutagarama kora abamaze senior ya kana nari ya mukaga leta maxi oyetunjiro mwanya ogwo kushemera Rutagarama naba bariya Stint Hardware umushubuzi niwe rukombeka yegurire ibintu by'umutindo gwa higuru tombeke ebirukangara nkebi Osibireje uriye ha program reba hindugire nakushemera omnonga kandi nakutanjira ahizoberi omutebekana Sandbet komjuni kandi reba hindugire neshibaho Kakoba Institute Rutagarama etushibaho na Baria Hardware ninyenda kwakira omu bubare omu rubufunda ward omu Banda district omumakago mwami no mucyara Jibru omushana reka mazenya chire omujenyi witu wizoberi kandi nja kubana nyongera yo nawe nkokuro kwisha kubana bireba nakushemerwa ha program nanyo nakwakira nyenzire ngutaka manyiro bwoza rwana n'iki na nebiru kugenda bimisho tubanze twetegereze izina Jibu naramanyisa ki izina Jibu turiyo tata yanyese tata kanyeti izina rugumire omurnyankore ni Yerubayari yegira ki Yerubayari oh my god ikiryo mu Bible no muntu orkwera ahamandwa ni kiri mu Bible azinogo muntu takuhagira amando takuhagira amando ibyo ukora gusa takubikiriza mwatu okay ngwenu tata akaba ari umushija w'edini munonga dore Reverend Canon Amos Rwabihiga hati kwanzara n'umukazi we Elisi tindu kumanya habwe iki icyo tindu basa kukimanya konka wakashara mungu banyete Yerubayari turwo nyankore omurujungu ni Jerubali omuntu orukwera ahamandwa eyabayari nofukose mandwa zone mbwenu kuntandika kushoma izina rugumana riteganisa abana na nabashomesa Jerubali bebarengwa mbwenu kumba ndi intare omusini ya 3 ni shoma novo nshangamo umusheja Jibu JEB nyiratera izina kanurigendera umunanka umuryange ntandika ndufunduzaho so iryo kariyeta nariyeta konka ko nezire nagambira umwahuri tata nsebe izina ntirine obuzubuti ntimbwenu ntorene izina ryo kurufunza kugiye narufunza ako hari mudabo na B ngwene Jerubali rumwomo nirigenderamo so nuko kuba Jibu okay certificate zanje byone bandiko byona Jibu rw'umushana kandi nigera wabo umuntu wa kabiri kubuza ubukomoko bw'izine okay so mbweno obwe obaza kurukweta okobwa brozirwe ryari nkazarwa ukwezi kwa kashatu ebiro bitano omwaka 1991 habazire wagira ngo bakaba rya bedini munonga so mukoko ryo mwana wakangahi bakaba mwana wo muzigayijo hako cyo ni kimanyage mawe bakamushwera 1980 anana gumwe nazarwa okay ndi mwana wo kubanza kandi nangwa kandi akina kongereraho na nizini ryo rw'umushana nkazarwa shortly after the revival aba okujumwe kuko mushana nani njango kazarwa umucanda mushana gwo cyanda ando mushana gwa Yesu ubwo kujunwa okay no maho bikatandika shatana mukaga mwene kumuzarwa tata na maho barugire bajunuwe juba bashemererwa nuko kunyeta rw'umushana umwana w'umushana bwo kujunwa okay so nuko wakuzurotyo so otaka kirentare ko mushiwundo kumanya bakweta ko mujuni mwene otaka kirentare hakuija kushoma ejo novo ukagaboshomire nka from the beginning mwene kushoma kwanje kakugumire hako nkashomera nkatandika
nkatandikira kazoya kirura kazo boy school iyo kirura habo kuba tata nho yabire nakora ubwashwera mawe ngwe n'umwaka gwana na mwenda tata bamutorana kusa kushoma ubwahuri akari umbuzi we kanisa bayireni oboza arwa kari umbuzi ngwe bamutorana kuza kushoma ubwahuri kuza mukono kuza kushoma so nkani ushomera kazo nambo n'umwaka ogwa 55 na gumwe nkashomera kazo tata ari nashoma ubwahuri kwa rugayo bamutuma buwejo nsika 5 na gumwe ati mfuruka za kushomera nsika boys school nshoma ko mpese cya kana hati insika boys school kane gakira P4 no manye ebirebyo amashomero gakaga P2 P4 P6 bityo ngweno kupeza P4 mbugo kwijibana so already owanyu haka hari ibanda ni banda naha hashitura hashitami niho buzarwa bwanyu ngweno njibanda boys hati nshomera yo 4 na 5 bangarum 4 manye ngundi jino mu cyaro tindi kubasa standard yawo ngaruko mu cyakana shome cyakane cyakatanu ne cyamukaga kutweza tushoma ito tubuzwa primary living ya P6 teza primary living baka habaho junior entrance exam yiwe cyo tarukwetegereza hateje junior entrance okijibuzo wa wahika yenu bor kutungo mwanya mbarara high school ningaru yonza secondary school they were only two schools agabire junior secondary so mbweni watora hi na zambarara high school kuna zambarara high school nashom kuna abantu kweza senior junior 2 hati junior 3 baza kujidibi now you have to go to secondary ngati junior 3 nyoti ndagishomera kuna hizo mbarara high school na crossinga na zantari school ni secondary so atanka senior 1 mbona shomere olevo mwene kintu kwishuke kikuru intare school omwaka gwa 10 kaga ne biro bwo independence okawajire ntare nkandi umusini yakashaka oh my god hati batebekanisiza je ebintu celebrating independence mwene twamana naito tugiramu akakodyo ke tugura manira papers tandike bihandiko bitu to display our happiness in a way ugito abiri ntutekateka munena tandike bya papitu ugira ki at long last long live ugira ki hakaba hari umwana tindi kwijuka tindi amanyira kizakutoro wacyandikire konka kahandika independence the solvent of it yes hati headmaster w'omuzungu Mr. William Crichton aine deputy we Rema bayisha bareba baza kureba waka yitu ku displaying omuzungu agira ati independence the solvent of what kanitwe tukanti kimanya akwa kutaba ibintu bi designing akaye naza kutaba imperialism tugira ta iki kintu nkijya kutubiza twasa kuturetera umutawana hati imperialism yasharaho tutaho rero umuzungu atwezingera ati tugambira yegeneye manyisaki notyo kandi wacyandikire we ombuzi ati nyonka reba ngo ni cyo ndateho of course twene tukatwikirize mwena kantu akontura ninkishuka kane 3 izo musini ya 4 kunjeza nkanyine munywani wanje delete Jeriso Mukagusi akabo MP warwampara tukakuze mu A-level Crichton headmaster agira tindu kubasa kugumya harwo mushana na Kagurusi kuza kunteganza zo mu A-level so echo kumanyisa omlife yawe secondary ko uri omwana wa Mario worwanju just being cheeky nje umwana nimpura life was okay timbuzire fizi kuko nkibi abana bagira
just kuzanazana konka tukatuyina mugasho tukatuyabateza bompira omu sports kota kuturabaho iki cya discussi na kaka kibare shot put javelin ebyo tukantu bikoraje ngo no headmaster atugira mu interest akon kandi goalkeeper munywana wanje kateba ndi ar defender kagursari na ateba ngo tukatu ine team yo mugasho umishomero konka tukiza kuba chike yabo chike muri nyankore nibaketa kujyase kugira urwa rw'abana kota kuturabaho mwe kumpeza senior 4 ndikuza kuza mu 5 kora itoni headmaster agira ati tindi kwija kugumya harwo mushana nakagurisa ashara mwagira nkagurisa argumentary school nyowe anyohereze tesokori nako hakari yo headmaster Jones nawe munywani we umujungo ndijo munywani we yes bagira ngo nyomwanya nagutunga nanka tesokori ati elevu nyonka gishomera tesokori ya loyalty nkaba ntembegara hanza nza kamwenje nzo mugari yo mwika bushesha ndi Kampala nsibaho omwabazyo tutema yo kuza suruti izo nzo means of transport eza izuru it was the quickest means and the cheapest kandi mbwenu ikikakiri cheap habukuba izo sente zikazi rubere kandi to twashomiri government eketwereza nanka transport so izo mugari yo mwika izo zikazi tari zabaziri abaziri bakaba hafize ukugera ka return ticket ka uburitamu bakakwereza ka uburitamu uzo mu second class kandi uzo muri kayora uzo mu second class ugarama mazuma ukwengo no yutungire ibyo kurya n'ibyo kunywa bitukunka no so okirga Kampala wano zateso na bwestiro mu mugari yo mwika manye ticket kegera ngo noruga kamwenje no hikasuroti ikishoboro cyo notembera kamwenje ticket neroho kamwenje ninyisuka no kuba bya abbreviating KWGE ne tu soroti hati ugenda no yureka ticket exam na kije umuhereza ticket second class mazum tugenda tukikasoroti amwe no kurugasoroti a railway station kukayishomero nehi yo kirya program ninyongera kushemerwa konka hadakike studio nzo mukahumuro konka nyenda kumanyisa ngo twine Kakoba Institute Rutagarama. Kakoba Institute Rutagarama neshango muri mbara kandi baherezo bwegese bwo mutindo omwana ohereze senior ya kano hereze senior ya mukaga otabona yohereze certificate otabona karonda ho kushomera hakuburire Kakoba Institute Rutagarama reka tuhumure.